немножко было, вы еще принесли оттуда или откуда? Там кабель отмечен какой? Второй трансформатор. Отмечен? Там кабели отрезаны, да? Какой первый? Нет, ты говорил посадить минут. Причем штрумпинтас. А, ну ты говори. Так и чего штрумпинтас? Вот. Можно землю снять, но только не подавать напряжение. Pagal taisyklės, kada dirbi, va, žemiklis turi susidėti ant kabelio, kad neįsindukuotų iš ten. Čia ratei. Ne, va šitos, va, čia uždėti dabar mūsų. Ir va, čia ateina kabelis, sakysim, va, jisai prisijungia. Va, čia yra izoliatorius, čia yra iškrovikliai. Čia aukštos va šitie va? Taip. Čia va to nėra, va čia šitam jau yra, va čia srovės matavimo jau papildomi. Va šitas atsirado, va, indikatorius. O tam senam nėra.